Imaš zvukove tu, ja? Kako to viče, nego da je bliže. Če da vičem. Stvarno nije lako ovaj dan učitelja. Morate biti na vrijeme, ne zna ni sam kako ti izdržati, a sprimi se najraje ne više me sad. Ča da reći. Moraš. Jako je zanimljiva i htjela bih malo izmijeniti taj način rada profesora Dobrića, samo malo, bar na 1 sat. Ne znam da li ću uspjeti, nadam se da da i ništa. Napravit ću sve da to spadne lijepo, najljepše moguće. Evo, ja ću predavati zemljopis. Sjećam se neobično mirno, što mi je malo čudno jer sam inače paničar, ali nadam se da će sve protekti dobro. I zapravo sam baš zemljopis, zato jer mi se sviđa taj predmet. Dobar je profesor, zanimljivo je na satu, ali ipak želim malo izmijeniti sav taj program i dodati nešto svoje. Moraš, tamo jako uče. Šta me snimaš već? Da. Pa ne očekujem nikako u 5, to su mi prijatelji svi koji će mi predavati. Ponovi. Da je to normalan potpuno odnos kao učenik profesora, isto koji prije. Da je dakle jednako 48 minus... Migracija sa sela prema gradu i dakle znači stvaranje tvorničke proizvodnje i više malo. Seže smo minimum, možemo tu da trebamo maksimum i onda se vraća Daj, njegov domak. Petro! Tako, troku, to ste već iz povijesti da neće Da je to troku. I tako je krov bio dosta kos, ali nije bio jako strm. Jer strmi krovovi su tamo gdje je snijeg i sve u Grčkoj toga nije bilo. I onda kipari su dobili zadatak da naprave kipove božanstava koje su trebali smjestiti u takvom prostoru. Provincija, svaka prefektura se sastavljala od 3 do 4 dijeceze. I u njegovo doba je bilo oko 100 provincija. Dolazi do Egiptu... Da se moramo ostati vjerni, to je vjerno ne mogu, ja ne vjerujem što izmijeti. S kojim bi što smo najviše mogli na to usporediti najbolje? No ne na ovaj dečko to The text says that they had to entertain themselves. Could you do that in your family? And they even said that sit down, walk around and play cards or sing songs, hold hands. Entertain themselves. Would you like to live that way?
that in the evening you would sit down with your family, play, sing songs, play cards, I don't know, chess maybe. Why not? Without TV, without telephone, without car, without mobile phone. Imagine that kind of life. You don't need the book. What would you do? You and your family. Ja se nisam baš neki postavio neki počinjen cilj šta sam mislio ispuniti. Išao sam više improvizaciju na tako da zadovoljno šta nešto sam raditi. Si zadovoljan? Ja sam imala moj razred. No je bilo prvo možda malo teško, ali kad je bio na moj razred nekako lakše sam komunicirala sa svima i to rješavala i objasnila. Mislim da sam dobro objasnila. I onda sam imala 4. C razred. S njima sam nisam se isto dobro, svi smo odmah da bili dobro. I za drugima sam vječkala isto sam dobro. Nisam imala nikakvih problema nakon velikih nikta. Baš je bilo ugodno. Malo naporno, ali ugodno. Aha, ti smo na 3 sata, jel da? Jedino sam ima tremu na početku, to sam se malo onda kad sam počeo naravno sve. Okej. Dobro, Stefan? Ja sam se uplašao, nisam ime mogao napisati. Svoje. Ne, prvi sat čajna, bilo je... nisam ih poznao, svi neki tihi, mirni, neke čutihni. A, poslije sam imao svoj razred, to bi ludilo. Dobro, a sad 3. B, ne znam, još slično ko naš razred, malo drugšije, ali još gore. Reci mi, jesi ti zadovoljan sa sobom? Ova 2 sata sad sam prezadovoljan. Kad sam ispitivala je bilo sve u redu, svi su bili zadovoljni za ocjenama, makar nisu bile sve 5-ice. A kad sam obrađivala je bilo, dosta su bili nemirni i nisam baš uspjela ih smiriti. Ja sam malo neozbiljan pa sam da tako onako prolazno, ali sam pokušao više onako komunicirati između njih da nije više govore. Malo je uspjelo, to stvari se shvatila ideju, mi je rekao da je shvatila da treba više komunicirati. Dobro, Tamarina, ja sam bila sva uplašena jer sam bila 4. i još ih ne baš pozna. I ja mlađa od njih nisam znala kako će oni to, jer sam se uvijek reagirala da će biti džumbus i znala sam se jako. Oni su bili mirni, smuhu sam je čut i obradila sam sad, bili su zadovoljni. Šta si napravila, reći konkretno? Konkretno, 4 učenika su bili neke molekule i oni su se gibali poput nekog klina i onda smo pokazivali recimo koji utjecaj recimo tog klina ima. Recimo učenici se brže gibaju i kako to se odražava na tlan, uglavnom to. Dužen... Je bio profesor među učenicima, nije? Dobro. Reci mi, da li si ti zadovoljan sa sobom? Da. I da li si zadovoljan sa učenicima s kojima si radio? Jako, baš su svi slušali. A matematiku. I ja sam se začudio jer su bili premirni, nismo ni mi na brožići tako mirni. Ja mislim da sam uspio sve obraditi i da su shvatili. Neki čem su shvatili sam je objasnio, mislim da je sve bilo u redu. Jedino smo imali problem malo s kompjuterom jer smo trebali pomoću projektora prikazati te grafove na zidu, ali malo kompjuter CD-a i tako, ali mislim bilo sve... Što si predavala? Aha, okej. Idemo dalje, koji dio? Mirela? Dobar dan svima, evo na početku jedan velik pozdrav. Tema radionice je smrtna kazna. S moje lijeve strane nalazi se afirmacijska grupa, s moje desne strane nalazi se negacijska grupa, Mirela, Eva, Tedi, Kristina i Denis. Žiri, profesor Josip Šiklić, profesorica Alma Klokić i Sirović Ivanka, učenica 2. razreda. Dakle, naravno započet ćemo sa uvodnom riječi, najprije afirmacijske
afirmacijske, zatim negacijske grupe. Svaka grupa ima na raspolaganju 5 minuta za svoju uvodnu riječ. Dakle, mi smatramo da čovjeka treba suditi, da njemu treba suditi po njegovim dijelima. Dakle, djela određuju čovjeka, ko čovjek ubio, smrti kažnjen. Učenici, nitko nema pravo oduzeti život kršćaninu ili čovjeku. Kršćani su za milosrđe, ne za smrtnu kaznu. Podržite nas u tome. Ubojica ubije čovjeka. Točno. On oduzme jedan život. I to je jedan ulaz za njega. Treba jedan. Život je igra. Život nije igra, ali mislim da njegova rodbina, prijatelji, cijeli svijet oko njega u biti neće se osjećati podmiranim dok se taj život ne na neki način nekom zadovoljštvu. Rekli ste i sami da treba ga zatvoriti u zatvor, ali čovjek od čim se rodi on uči. Tako i treba čovjek koji ga zatvorimo nakon 20 godina. Zatvor po meni je jedna odgojna ustanova kao i škola. Da, nemamo to sad. Ti se sada spuštaš sa tim tvojim načelima na istu razinu na kojoj si on. Ti kad uzmeš njemu život, ti si ta ista ubojica koja je i on. Ti se po tome onda svrštavaš na isti njegov nivo. Ali u biti čovjek ima moral. Čovjek ima moral. I nijedan čovjek ne bi se smio dopustiti da njegov moral pade tako nisko da on ubije. Niko nema pravo oduzeti drugom čovjeku život, zato jer mi smo ovdje stvoreni kako bimo zajednički naše nekakvo, recimo, naše sami sebe među drugima i kako bimo živjeli svi zajedno u toj zajednici. Ti bimo došli kada bi svaki čovjek ubio ono koji je njemu naštetio, pa to bi znači opći pokolj naroda. Zato stoga mislim da svaki čovjek treba praštati, zato toga se uči od malih nogu. Svaki čovjek treba znati oprostiti drugome, zato ga to čini čovjeka. Težina kaznenog dijela, i sada ovisno od težini kaznenog dijela mislim da bi trebala ipak postojati smrtna kazna. Jer mislim da ipak Milošević, Hitler zaslužuju smrtnu kaznu i da bi me 99% ljudi podržalo u tome. Ja sam nekako za afirmacijsku grupu i ja znam da je smrtna kazna da to je redu. Profesorica Alma Klokić, odlučujući glas. Ja dajem glas negacijskom.